Tamu tiga perkurano tapungai pasal tamu dulu nih. Satu juta sini. Jadi makatai may tawang guru. Gavin. Parjuno madaro mulai itu mata pertingkat basai. Imana sa tetong mga ramotita, mangiring-iring kita siya nariri na sampo saat matong dia palagi kiyon. Lumubi matong amang guru dinaporan kami manapoton hutamunan at tuhan isang belawan. Kaya dito lang gawin. Ipas dohani manapoton hutamunawan jalan ipas do salut namu at amang guru nami udapot nami di utahon. Jadi matong atong na horas di kasalun. Sayo na nagabi holan na horas do hitalun na. Itu pauhum di paroron adat di paso-paso amanta na mertua di bata. Luma marhumu ita marhuma liang di puguni alaman di jolo jabu na maratar na marasangabol. Pengataran anak matong pengembasan si buru si gogong nasa silaw. Iya ada tuh. Amang buru na burjunung ngahundul ita di atas ni lagi tiar. Pangidon matong tua amanta na mertua di bata. Asa tiar matong panggabian tiar panorasa. Mamasu-masu matong amanta na mertua di bata. Iya ada tuh. Amang buru di sondung di pasar tamu. Tinggal pandukunan awak di udulan na. Imana marision pargue nipir. Hata nina tu ado namando amang guru asa pirma poki bol-bol pasaloman pirma to dimuna saluna ka amang guru na bisobi tujulunario luju-lujuna angka pangoho ila tu raja lasa dong bison di bayat kamu amang guru pea di atas di dapur uras si buru-buru todi di mana purat tiar maarut na purat mau leate dalam tentu mendok mau leate tu amang tanah mertua di bata asa dorong matong ata nina tua-tua asa imej tabatu matong marliko di Siboro di batado sini tua horas matong kita na marula buru di Paroro. Iya betul rasa dok peak di sono mengguru ringgit na marmata na tinoppan di pamarita si palaso makaraja lumu biso so nang inat ta suripada atau hata na tua madunon nami tu hamu saluna ka mangguru nami asa pinatikon hujur matong di toping tapia manang tu dia pe mangalaka mangguru nami seubi saya tu si matong luju-luju nang akapang. Iya betul rasa dok di sono mangguru tanggo-tanggo na bolo jujur marsodarai iba sipur dihita kamar guru asa donon matong ngata na tua naman do asa balitan bapak gabi itu modokan sita duat arita talong margabi shopping do dula utapea gabi na marula buru alata kasita marsi pauluru amang buru makin nung abuso kami mangan idan alas sagat marlopat jun na tatagui jala so bumi lumual si ditio na tinaw mo na yamang buru saya pangunas matong tu daging saudara tubuy si pasidak pada ini maitong si pane yang huli-huli hata na tutoi mandon nami amang guru asa batu na marantum matong diaga terkirubian oras matong saluna karaja na mangatong lumubia di ulo-ulo muna margau topea martaba-taba matong dia amang guru nami shopping na mga leo dino na tutu amang guru saya jolo binangan doa sa dinunung saya jolo binangan doa sa sinukun na manukun matong kami di hama amang guru nami shopping na bunjuin stu si pangan ng talas kami asa dia matong lalak na dia maunok na dia mata nama guru dia na diduk na marabuah-buah mama guru nabi set julu di jauh gabi ma raja nami aku mena horas sise matutu sise dirajai jala sukun dirajai ala aku rasul si hali raja nami dia tadi si pangan untuk tabersau di holi perjulu mahal maduk molade tua mata berdua di bata latotong lama kajong joko dulu tahun bui hita dibeda sakali bason do nasiroha dina pajut pak kita nomor hula-hula baru lasa kali raja nani biasa saat ni tinggal lahok tu raja luka bersuhi besok pang berbudi sok tahu jodoh sok nama dua ni sir sok nama debu dia tak pasu-pasuan no kita saat ni raja asih batuk raja bata di bata bisa hapam lagi hadir kepercayaan dengan mudah tujuannya yo asa taruli kami dia kalah siroa dulu mau dia kabasu-basumu nama itu si raja dari di mana kasih kamu di situ kita masak raja dari hata soba mak hata hubungan si perjulu pasal tadi gua kamu raja dulu lagi raja dari dan nama kulit tadi jalan yang nomor tulis di nomor dua berbau tanduk di berbau huli-huli asa budak si budok otik si beri otik mana betul soleh raja dari nabu terbantu bahami di dalau persorata apalagi hadiah asih baru hanya mata di bata berhidupan yang nami asa pamurkas kuda ini ngadudu saudara tubuhi
si pasikap pada ini kau ni raja nabi di hamu si banyak kau dihuni. Tadi ada dua ada orang nabi raja nabi dikit nabi noba golang berahutna. Tu sauli raja nabi nabu terpatu bahani mereka kamu raja di hulu nabi salukna. Masuk-masuk na tuang bidang maluhut nabi kasuhin. Iya hata di sibang nabi raja nabi si nabi si oras besi nak budu raja dulu ini. Jadi mulai madi namo mengguru nabi sauping na berjui. Ada orang sultan kasihani panggabir perorasina mengguru. Nakin taruni dohani dina nongrohamu pasal tujuh si panganut tuami hula-hula muna las dia pala nakin ma patudun las nirohanami tuamu selalu datang mengguru nabi sauping di masa menaruhani pasal to dinana deke si mudur-mudur matung deke si tiu-tiu deke saat jalan deke sahur matua abang guru na berju mono petung semoni deke do dinana las boy pasal hami meradukuk kamu abang guru nami hata datu tuai matung mengguru nami asa titin na tinopa golong-golong pangarautna tung somoni pe dada las do deke na boy pasal hami ulau-ulau na para gauta pea amat tadi bata matung manggoy pasu-pasu dina manukun nami tong hapstus pangononi marbuah-buah mengguru panggabean aku parorasan saya marakuk din nauli mardo manuna nadikan siapuk na somon na udur matok so na mardalan asa takas na ujung pa utakasan do pa akola takas may tamaduma utakasan mangita halun na mamora ope mangguru soping na burjui si takas panggabean parorasan ni takas mangguru nami marbuah-buah. Jadi kami mak jalan horas raja nabi. Soalnya satu takas pulga itu takas anak tolah. Kami bera jadi pamuromuna. Tung takas mahami lamar buah-buah. Asa pada raja ini jadi tingkat pengalusi. Jadi kami jalan horas mak raja nabi. Dilang marakasi na dituhamu disitakas di panggabi parhorasami perjuluma raja nabi uharasok kami janong persudiok kami ima indah lasoni nang dekinatayu nang pinasakmu musuh rohani raja nabi misalah mahak rohani kasih marwani Tuhan merhita tangang muna tumok namahami angka pergilengom muna tujulan nyariok dono nabi raja nabi nangong namaran tumak nadi jata birubian Oras mahami luhut na kagil muna mamangat tumartaba na ulima dirajay na mga liyatin. Raja nari di naman kasi matutuhamu di setakas ni banggabiyak parkorasani. Toho matutuhan na deputa na berjuluy ratin di huluduri do jay masih jayitan. Aku may parkorasa panggabiyak raja nari toho maadong si taringotan. Raja nari raja di hula-hula. Dia di nauli dia dari nanong takas na di manugok niari. Lu gak betul takas di daktau durhon anak nami nagabi helamu murmu nagabi parumen nami bisa lu gak disahapon tuhat nabi marhiti na poso lain pasu-pasu pardongas saripi online baru di masjid marhiti na raja nabi dia rinuli dia ringgano asa dokter uli haminian dia kapasu-pasu munay dongan nagabi koni dongan na horas lumuwi ma dongan na sorma tua do kata sarma dua itu nasida sudulan nyariok iya siaku para jerami biari nari kanong mahal mangguhi anak tu rajai las dison mahal mangguhi akana hurangku sorry mas siaku mi pagkabia parhorasa Tuhan raja dulu na jadi boleh di madi hamu mengguru nabi sauping di nama nakas yang panggabian aku parhorasani marpanakasi ma mengguru nabi ima mengguru deh dia rina udi di bulan nabi kanon nah ini di pernakok mata niari nunggadus taita jala lumobi yang akotai la paudurma ita nakitu bagas di joro dituani majalo pasu-pasu parbuga sosiana mata namar tua di bata marititi na posona las dia pala tikun mamang buru nami pabuaon songon pasaton anago tuhami ula-ula muna margauta pea amang buru nami sombing pitu lili nami paulun jogi nami ngauli lipi nami margauta pea adong hamu marga shopping amang buru nami pangaluluan buru nabi hub mengaju manggohi hajud nabi ope amang buru na burju iterpasan hamu masih nabut buru nami ima parumain munay nggak bisa lah horas matulang Romang buru dan kamu hone sasah suli
Jadi Mang Guru. Molope dihati-hai itu ngabe tahatai akas lopar ya tulot tah. Alai barang rabo habe asa takasan. Solari Raja Nabi pamoto honor Nabi bisa dulu las nirohatta. Ia sinamo di parumain nami 26 juta mak jalong asaha dari Bartura Jai 25 juta di Raja Nabi guhan nami masih namo ni parumain nami las morahumuna majalo sa siduk budi mak Raja Nabi ulah. Jadi Mang Guru na orang gua mana teh Mang Guru. Itulah kali. Jadi buat Mang Guru kira nami dona Mang Guru. Jadi ope Mang Guru nami rojo amu tuh. Dan suman hanya mak kira ulah muna. Penjot tangan muna na marisi komputian. Pelot jo. Wah, nggak pas. Molo hura kan non sekolah jalo dah. Nggak beda loras. Terus 100 pang turun ini. Jadi ada orang so tahu di mate Mang Guru jolo pasat matu dainang Kali dulu kali. Rumah. Kenapa? Kami ujalo sinamot buruta na gudangi dia balas pekion mar pasaton di pamuronta soping manggohi na uranggo gudang na 1 juta rupiah naik asa pakai dainang ma tuh apa akon nate no. Jadi ya mau Mang Guru nami teh Itulah kali. untuk macelas roa nami hula-hula muna marga hutapea lumubi di asutut bulun martangiang atau nami tuah musalun naka Mang Guru nami sombing namar hangi namar dongan tubuh asa donon nami matong asa tapula sebagai dik matong di dulu pangiringan oras matong amulun naka Mang Guru sombing ala takasu dami amu mar supahiri ini suang somoni nang nilai nami do iboto nami masih matuan iburu nami bos maro munalae do itu pertanian kami ulah muna asa tujuh narion dilion kenceng di umur dia muna dua hata na tua ima donon nami asa dora duka apa tuku di lembu dor ganti ratiti patuku di horpo pengen saruma to matong lain nami do di boto nami tujuh narion pengen pauku saat matong tu martini saat matong tu namarno suang songoni nang dia anak kota ya Mang Guru ima buru nami nagabi parumen muna anak muna nagabi hela nami tong pahami pertanian asa tubuhan lala matok tubuhan sikur di dulu di tubuhan buat tua tubuhan anak matong nasida tubuhan boru dongan nasida matongi satu nasa rumah dua jadi tahu di timah Mang Guru Gabi betulah. Itu dia bagi tamu saya. jadi itu siapa pendapat timah Mang Guru puli do ya teh Mang Guru Jadi yang tersondor Raja Nabi alana mana semua dia be